Assalomu alaykum. Kun sharaflariniz aydin olsun. Hürmetli dostlar, bu canlı ses 2018. Şimdi benim kolumda bir kaç davetname var ve onlar o sahiplerini bekley. Evet Gülizar, yana kun, yana iştirakçılar. Demek biz de çalışmaya gerekmiz. Doğru mu? Doğru Gülizar, başlayımız. Keliniz da bir nazik kızla tanışalayık. Selamun aleyküm, senin adın? Selamünaleyküm, benim adım Fatime. Fatime, sen kaç yaşındasın? 13. Milli oyunlardan gayrı da neyine uğraşasın? 4 pişireyim. Men de tatlılıklarını pek sevim. Gelecek sefer bana da bir tort getirirsin. Getireyim. Söz verirsin. Ya. Şimdi ise ben seni sanağa davet ettim ve tortunu senden bekleyeyim. Buyur. Fatime, nasıl bizge oyun oynayacaksın? Şok gelin ve telgraf çilleri. Buyur. Hayat degen ko'ramiz, turmush degen tamg'asin. To'ydan 3 kun o'tib boshlanadi. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiriniz. Men Sabriyim. Qanday keldingiz bizga? Bundan Qarasudan. Qarasudan. Da. Ya, bu sizning kim bo'lgan qizingiz? Qizim Ya, qizingiz endi qancha vaqt davomida o'ynaydi? 5 yil. 5 yil o'ynaydi. 5 yil. Demak, o'yinda professional kim? Kimga barakim? Hocasi. Hocası Lila Fizulayevna Ametova. Mında DK bara. Ya, Kırım Tatar ansambl Yeşilada. от якої іменно пройшла? Я да білгім де бір хоббісі бар да. Hobi. Я да був оның хоббі. Oynay ve güller yapa. Демек, С бумаги. чечеклер. Да, çiçekler da. Anladım. Ya kısmet olsa o oyuncu olmak istiyor ya da bir başka arzusu var. İstey önce oyuncu olma. Kısmet olsa onun arzuları yerine gelir. Sağ ol. Geliniz bakayım. Ko'rmaginsiz guruch yo'q, yaxshi uyda urush yo'q. Tosh kelganda kemiring, suv kelganda simiring. Qozonma qo'chun kuyo, muhabbat u sevgisin. Qaynotaga qiz bo'ling kelin, qaynonaga do'st bo'ling kelin. Qaynotaga qiz bo'ling. Fatime, sağ ol sağa canım. Hareketlerini yapasın. Pek çok hareket. Maşallah. Muzikaga bağlı. Maşallah. Ama Hana sen tebessüm. Айтмаға. Canım. İkinci oyun oynaganda tebessüm olmak gerek. Yaxşı kızım. Sağ ol. Telegrafın tellerine kuşlar mı konar? Ergen sevdiğime de yavrum
Фатиме. Мен керчектен бегенді. Ве ойында көріне сен ойыны яқшы білесің. Ве оз дұйғыларын бойына сен қойдың. Ве бізге оны кетірдің. Біз анладық, ве көрдік. Сау ol. Böyle devam et. Sağ ol. Aslında bugün bizim Dilber kızlarımız öz istidatlarını oyun nominasyasında gösteriyorlar. Keliniz bizim nöbеттeki iştirakçılarımızla tanış olayıq. Selam aleyküm seni. Selam aleyküm. Benim adım Elvina. Elvina, sen bizim yarışımızga qayerden keldin? Men Lenina kasabasından keldim. Bizim jüri azalarımızga nasıl oyununu bağışlayacağım? Birinci oyun Emircilal ve Haytarma, ikinci oyun Tın. Sanamızga seni davet ettim. Öz istidatını göster. Buyur. Benim adım Elvina, soyadım Ablazimova. Men Lenina kasabasından keldim. Men pek sevim oynamaya. Bugün Maşallah. men iki oyun oynayayım. Birinci Emircilal, ikinci Tım. Buyur. Sağ olunuz. Elvina, oyunun Dilber yaxşı ama aması var. Oynaganda, aylaganda, bakın arkan bir tarafka kete. Aylanmağa başlaysın, son ketesin bir tarafka ya da ikinci tarafka. Noktan Buna tut. mıkayt ol ey. Noktan tut.
Бек Мен Дүлбер не- ойнадың. Машалла, Керчектен Бекдүлбер, ве мен шай бақып, Керчектен сені білесін, бүллюр кебе. Стеймайт маға, хрусталь. Сенің Қолларын, қолларың. еллерін, Бекдүлбер. Қолларын, Аферим. хуш кеби қанатларын. Сау ol. Добрый Дүлбер иштиракчымыз менің янымда. Ассаламу алейкум, сенің адың? Менің адым Акиме. Акиме, бөле Дүлбер құшағың бар, о қайерде, насылында, насыл айтып сақланып қалды? Хартанан халдан. Қартанаңның, машалла, демек да сүргінліктен евел, сақланып қалды, ве аля да бүгінгі күнде сіздің евіңізде бар, доғыры ма? Я бүгін насыл ойыны ойнайжам? Мен ойнайжам ойыны тым-тым ве уручья. Сенің ойыны тезден көрмеге істейм, оның үшін бұйыр санаға. Акиме, сау ol саға. Андерін пек, Дүлбер саға пек яраша. Мына әрекетлерін япқанда тым-тым. Маға бақ, көрсет. 1, 2, 3, 4. Аятшықларында яп. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Сау ol саға. Сау ol. Sağ olunuz ballar, maşallah. Hürmetli dostlar, şimdi ise sizni daha bir iştirakçıyla tanış etmege isteyim. Selamun aleykum, senin adı? Assalamu alaikum, benim adım Amal. Amal, milli oyunlardan gayrı sen neyin uğraşasın? Boksinen. Ya şimdi mında bir kichkene hareket gösterebilirsin mi milli oyunlarımızdan? Yaxşı. Edem, tut, 1, 2, 3. Galiba jüri azaları seni bekley. Buyur sanaga. Sağ olun.
Османов Амаль. Сәлем алейкум. Алейкум селям. Напасын? Яхшы. Сен қайдан келдің? Зуядан. Не бүгін бізге көстеречексің? Хайтарма ве матайлар. Сен ейжанламайсың, бақ, бірда не оғлансың бүгін? Йох. Йоқ, керчек. Е. Азырсың? Ие. Бақ, біз яқшы бақ ажамыз. Яхшы. Бұйыр. Машалла біздің егетімізге. Селам алейкум сізге. Селам. Сіз бұл егетке кім оласыңыз? Анасы. Сіз есе? Хартанасы. Сіз бізге нерден келдіңіз? Зуядан. Зуядан келдіңіз. Да. Я сіздің тұрыңызға не қадыр еш? 14 yaşına torunum. Қачыншы сыныға бара? 9-ны bitirdi. Я сіз өзіңіз ойнайсыңыз ма? Yok. Я сіз? Нет, профессионально ойнамайық. Бұл бізде профессионал. Я асонда Қорантада бір кімсе ойнай ма? Yok, Amal birincisi. Біріншісі. Я білкімде онда бір мабуты, я не кумирі бар? Bilmeyim. Айтмайды ма сізге? Бізге- Кімде кімсеге ошамаға істейді. Кімсеге көріп, ойлы ойнайдырды. Айды, келіңіз бақайық, олажағы, не олажақ? Амаль. Машалла саға. Амаль, әрекетлерін япқанда серт ятмақ керексің. Мен шыншық саға көрсетeceğim. Sen de yapacağız. Майя ханым финалға, машалла. Sağ ol. Pek beğendim. Siz beğendiniz? Elbette pek yakşı sanan sındırmadın. Maşallah. Böyle devam et. Yarışımızın en heyecanlı dakikalarına vakit geldi. Jüri azalarımız bu denetlemelerinin sahibi kim olacak? Buyurunuz. Büyükler arasında yarışın sonuna geldim. Ballar, siz yaxşı hazırlandınız. Sağ ol, айтмаға істеймін сіздерге.
тырышыңыз Кырым татар ойынларын ойнамага. Ve şimdi men aytacağım kim davetname alacak. Kim almasa siz hepsiniz tırışınız da buyuk sanaga oynamaga biz sizni bekleyemiz. Sağ olun. Davetnamelerini kim kazanır? Osmanov Amal. Ablazimova Elvina. Sağ ol sizge ballar. Rifat, bugün güzel çalıştık. Semerili. Evet, razım. Ve men bilesem, şimdi tamam selfie yapmağa da vakit geldi. Güzel teklif, lakin seyircilerimizle de sahiplaşmağa gerek. Dostlar, gelecek yayınımızda görüşerek. Biz ile oğunuz. Endi ise selfie.